Республикаға ан бастығынан тереллебет Булатын Оюнскаятын сүгер Тааттан Народный театрын бастықы режиссера, сақа асысыр үтуелек артыската Ирина Максимова төрәбіте сүй сылын көрсі, улус кенігер ұтық көлге кене атын сүгер улуса арылынна. Я так взволнована, что полночи не спала. И вы знаете, я написала концепцию вот этой новой улицы. Я считаю, что это должна быть улица памяти не только Ирины Михайловны Максимовой, вот создателя этого первого театра, а всего первого поколения актеров. Ирина Максимованы биһиги таланна режиссер артыс быһытнан билеребит боллак бутна бүгүн биһиги кенени сәһәннет кепсәннет быһытнан арыйды бут. Ол курдук кени Сена кыз Алина Решетникова Осаковская әбәтин кепсәннәрнән сүрдәк сәргәк сонун кенигени соруян тахаттар бут. Кенигега Ирина Максимова автобиографията статьялар сенигер кепсәбит куталлак кепсәннәре килбиттер. Ха мен сәргән акбытым бу Ирина Михайловна бетин автобиографиятын. Олар кеге уядыяр кыжык чакчы просто кене таптала, бу үлгәндәк тапталын, кене кеге тапталыгар атастастага ди бастан. Онтон икистен киннәрен бир олоққа тардыгылак боланнар. Икистен тилленнәр, этин юргуһунун курдук кене икистен тилленнәгә ди. Иккис түгүлүн ытыллар нюргуһун кәхтибәт кәре обырха республикатагы конкурска 5 таланна хартыска кытынна. Барада чагылкайдык ойнон көрөчүнү долгуттулар. Кыйылагынан Тааттан Народный театрын артыската Лидия Аргунова болла. Кини лоокутунун нюргуһун драма сүрүн ролун толордо. Хачыды бияка тыннак музыкалында олабытыр олус солу. Олонтон даганы жоннар сергәп булыктактар. Аны дип бастыкы музыкага да олак болу. Бу курдук улуу артыска Ирина Максимова сүйсыллахы билөйүн бир дойдулактара кең дылахыннактык белететилер. Үтү атын үйелерге үйетиттилер. Парасковия Татаринова, Василий Накентьев, Саха телевидениете, Татта.